ribohai youth welfare organization kala dawa be kamno ya uwe ubrio ubana nalbari ubatrei kum master role hasiti ai bernihan menta ka pratarik naibing araja arpaulai kinong yalam kaseng hapo kajinyalam uba Elvis Kasian kila kendu yu uba Oti Lingwa Joint Director Soil and Water Conservation Research and Training Conservation Training Institute bernihan bandawa wing no mardor ya ujati das ubana nalbari Assam bat ubalasha thungkam hapo katai jaka kum master role Habakran Shakilat Pathai Kubor hadin kajinya kendu yu Joint Director uba Elvis Kasian ulaong bala thungkam master role ya ute ubrio na nalbari Assam kadailing ba kajing betha neda kajing hukum jongki bor bakham halor hapo ka sorkar jala bat kaseng kadawa bade bantung da ukasi Awa ya kajing banweng no ya kawai ke brio ke bade ka na kawai pa kajala na kajing le dan bor nalor bantung masterol de kumi ni kaleng aseng ngi wan bandawa ne bade banweng no mardor markat kum kajing jenjar dan kajing kajala jungi sibun ngi ui akini kisngi ki banta ki bon ki kena samla ki bamdun kam dan jam dan rai hakani ki department ban ngilap menta bakadon kajing thung sop ne kajing thung wat ikam masterol balai hani hapot jala jungi umdan mo tang itai balak ban rai masterol la bandong no ane omdan mesti kena pulai jungi ki balak bani compare pat ni compete bat kiwei ki bana koi kajala hadu ba tang ikam masterol ro la hawan ra no nakawai pat kajala te akarwak basahim kalong ba ngina kaleng aseng ngimla ban pedang kane ngi dawa ba na kane ka office baka dei ban weng no isundan ya kane ka jingthong ya kane ka nong trai masterol kepada dei nak woi pat kajala na kaleng join director ko ong ba kawan ka order najrong tengi tip najrong ila sutho ya kata tengi na kaleng ka senghi ngi dawa pat ya director ba dei mele wud no mardon nginem la ban api kapon mal kane kamlong kamdi ka kam kena rit kala ban ong ba da ka ba ngin su thung la nane ngin su komen la ngin su aibor nalor ban su thung yano kumbangi layaki kat ne ya kasfang ka reservation policy ring lap penban hane kalong penban da ka recommendation policy